umva ukuri. Ngaya amakosa atatu akorwa mu gufungura. Tugiye kubiraba mu gitabo cy'umusiguzi 10:17 havuga ngo uzoba uhiriwe wa gihugu umwami wawe iyo ari mu nda y'abami, abaganwa bawe bakarira mu gihe gikwiye kugira ngo baronke inkomezi atari kugira ngo baboregwe. Tujya kugira tubeho ntitubireho kujya. Ngaya amakosa atatu akorwa mu gufungura. Ikosa rya mbere, kunywa amazi uri kurajya, kunywa ji uri kurajya, kunywa fanta uri kurajya, kunywa amata uri kurajya. Amazi anyobwa iminota 30 mbere yo gufungura n'amasaha 3 nyuma yo gufungura. Ikosa rigira kabiri, kuryagagura. Kujya wariye ni byiza kurindira hagati y'amasaha 5 cyangwa 6 ukabona gufungura ibindi byo kurya. Kujya buri kanya byonona umushishito wawe. Ikosa rigira gatatu, kubyuka tujya kuryama. Ni bibi kubyuka tujya kuryama urejeje gufungura. Ni nko kurindira hagati y'amasaha 3 cyangwa 4 ukabona kujya kuryama. Inogerezo y'ivyo kurya ryaheze. Umva ukuri.